Putevi se, kao i ljudi, rađaju i umiru. Rađaju se iz potrebe da se prođe i stigne, da se premoste daljine i dosegnu ciljevi. A kada ciljevi presahnu, oni opuste i ispucaju za trave i nestanu. Ili ih jednostavno silnici preoru i izbrišu. Ovaj kojim danas idemo rođen je u krvi, prkosu i nadi da nikada neće izgubiti svoju svrhu. Ovo je Bosansko-Posavski koridor, simbol bitke za opstanak naroda u srpskim krajinama. Put od krajina do Srbije. Put od Srba do Srba, uporno i strasno kidan, presjecan, pregrađivan i brisan decenijama. Sve do Vidovdana ove godine, kada je ponovo vaskrsnuo da zauvijek uđe u legendu. Vojska Srpske republike i Srpske krajine razbila je tako fašistički san o velikoj nezavisnoj državi Hrvatskoj do Drine i pokazala licemjernoj Evropi da srpski narod nikada više neće moliti za parče hljeba, bocu kiseonika ili otopinu za hemodijalizu. A narod uz svoju vojsku odolijeva svemu. Život prkosno teče, riješen da ostane i opstane, ignorišući prijetnje zapljenjenih glasnika smrti sa druge strane rijeke. Evo nas u selu Čović polje, u blizini Obudovca. Ovdje, bako, svaki dan tuku granate i po ovim kućama u vašem selu. Jest. Odakle dolaze te granate? Od Matića. Je li to sa hrvatske strane? Ja, hrvatska strana. I recite mi, je li to svakodnevno tako? Svaku večer, a i prezor. A bojite li se? Pa kako se nećemo bojati? Nemamo zakon dvoje nego u kuću. Ovdje u vaše imanje nije pala još nijedna srećom. Je spala mog sina kuća šušla kroz sav nije kuće. To je negdje u blizini ovdje? Evo treća. Malo predveče, što je više pucnjeve i više straha, preko dana skoro normalno. Što ti kažeš? Pa isto tako, slažem se normalno. Nije kao prije što je bilo, ali može se živjeti. Kako provodite dan? Pa što da kažem, pridržno kulić kao. Za borce, pretpostavljam. Pa da. Pa... Kućni poslovi, poljoprivredni poslovi. Da, sve kao i prije mora se živjeti, raditi, a nije kao prije, normalno. Više u podrumu i sklanjajući se od granata. Dakle, svakodnevno ovdje granate se čuju? Da, to je već uobičajeno, kao kiša. Bojiš li se? Pa, ne baš toliko, ali straha ima. Ovdje su u blizini naši borci, brane nas. Hoće li nas odbraniti? Pa nadamo se da hoće. Nadajući se, tako živimo od njih. I evo nas ponovo na putu dostojanstva i probuđene vjere. Pod naletom rata potrgale se veze među ljudima, pocijepale i po stramputicama i mrtvim kolosijecima rasturile sudbine. Život je prsnuo u parčad, a ovaj koridor ga sada strpljivo i uporno sastavlja, daje mu smisao i svrhu. Dobar dan, ljudi. Dobar dan. Prijatno vam. Hvala. Jeste se umorili? Pa malo. Odakle idete? Idemo iz Banja Luke. I gdje ćete? Idemo za Beli Manastir u Baranju. A recite mi, odakle vi u Banja Luci? Od 11. mjeseca, kad smo pobjegli sa Bilogore. Sa Bilogore? Da. Je li to čitav konvoj sa Bilogore? Pa nije. Odakle ih sve ima? Ima i od Slatne. Cijeli konvoj naš Bilogorski. Da, samo ali... što je jedan već ošao. Jedan dio otišao. Koliko vas ima u ovom konvoju? Pa valjda 60. Da. 58 koliko. Znači vraćate se u Baranju? Idemo za Baranju, ne znam. Idemo za Baranju, tamo smo privremeno nastanjeni. Tamo smo privremeno nastanjeni u Baranju. Pa smo teramo traktore pa smo raditi ako budemo slobodni, ako ne budemo biti svakako. Prolaze kolone teških kamiona u oba pravca i danju i noću. Tutnjavu ovih zadihanih divova sa podjednakom strepnjom i nestrpljenjem očekuju na oba kraja koridora. Oni su veza sa svijetom, ali i sa rodnim krajem u koji se mnogi vraćaju da pomognu, da mu uliju novi život svojim dahom i svojom krvlju. Nažalost, ovo je i put koji je u Srbiju donio kolone ljudi protjeranih sa svojih opljačkanih i spaljenih ognjišta, koji su ovdje stigli samo sa golim životom u rukama.